Индигер өрүсүнүгерситар абый Муамал Лайяха өймөкөн уна Усурьяны районнарын Индигер Кубага Спартакиадалара келер сылга кулун тутарга өймөкөн улуһун кинигер уснерага болары көтүлдер. Кытаачылар үгес быһытнан 5 көрүнгө волейболга, хапсагайга мастардыһытыгар, остол теннихигер ата хонюларыгар күрәхтәһәктәре. Бу күннәргә өймөкөн томтургар сүймердир күрәхтәһигылынна. Дигер кубагар өмөкөн луха команда тураран күрәккә киттәргә бәлеменен сылжар. Аспитре билләргә томтор спортивный салатыгар 2 күн хапсагайга уонна мастардыгыга сүймердир күрәк нергия наста. Күрәккә нехилектәртән бастың манҗанылар уонна бәгастер күн күрәстеләр. Бәбит испитигар хен наманны күрәктияста нехилектәр бит тәгә елларынан доннорын агыллылар. Күрәктәстебет уонна 2 көрүнгө бу Капсайга он намастады терки көрүнгө кубок индигирке отборочный турнирин үттүбүт. Кыттылактар хэн билимнактар, ото билимдерин көрдөдүлөр. Особенно бу кендеге мастады тегер абсолютно кисибит олаттар билимдер олошобит. Бастыкы күнгө хапсагай болла. Оголор 3 минуттан тонлахан жон 5 минутта тухуннулар. Жеке балгам тотунтардар куяхатын күрдер спорт көрүңөбит. Абсолютно кирсиге алтабы оскытынна. Олортон самай күстәхтәре уактактара бастың атылла уснера командатын представителя Павел Березкин. Онтон 2 күнгө мастардыгыта сагаланна. Манна мажынлары кытта бөгөстөр эме бээлерин күстерин колунан көрдүлөр. Терячилер этеллеринен кыттачылар үчүгө белемнактырын көрдүрдүлөр. Абсолютный Артем Ефимов бу көрүнгө теңнагын булбата. Эрисилак мускурдак көрүмдер кенелерден түмүккө бастыкы 12 местен албыттар улус таллыбыт командатыгар кирдилер. Кинилер кулун тутарга Индигер Кубага Спартакиадага өймөкөн чейин көмүскөктөрө. Валентина Егорова, Саха телевидениете, өймөкөн улуха.